Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. It was discussion on all COVID hospitals. कोविड हॉस्पिटल आणि आज जीएमसीचा एक वॉर्डूय तुम्ही कोविड केलेलो आसा की तेजेर मातसो 122 वॉर्ड आम्ही आता कोविड केला which is like earlier it was given to cardiothoracic. Now cardiothoracic is shifted to 121 and 122 is now converted into COVID ward. कितले बॅग्स आसतले ते 30 beds. 30 बॅग्स स्पेशल पेशंट या 145 146 फुल झाले म्हणून एक्स्ट्रा करचो पडलो. वो आनीक एक्स्ट्रा करचो पडलो कित्याक लोड वाडत आसा जीएमसीचे. टोटल कितले पेशंट आहात कोविड सध्या आमच्याकडे सध्या 146 आणि क्रिटिकली इल 22 आसा आणि 147 आणि फुल 30, 145 आणि 30, 148 आणि 30 आहा ओके आणि 122 अजून पेशंट घालून आता थंय पण कमिशन जातलो बाय इवनिंग. जस्ट टूक अराउंड अँड वी केम. ओके 122 पुरो जातलो आता काय आनी वाडोवचे पडटले. That we'll take a call after 122 is full. We will have to take a call. Plasma donation we still to pick up. We have already asked so many groups to come forward. And today also we had a good response. A lot of people had called. They were willing to donate. किती सध्या आमच्याकडे 15 असतात. 15,000 पण डेली कितलो लागता डेली बेसिस. Daily requirement is much higher. So we need more people to come forward. डायलिसीस बी सावथाक बी स्टार्ट करपा पळय न्हू प्रायवेट ते बी डिस्कस जाले तितून. डायलिसीस आता कोविड हॉस्पिटलान आसा बट ती अपग्रेड करूंक सोदता सीएम सर आणि एचएम. अपग्रेड म्हणजे आनीक थंय 2 मशीन घालता मोबायलूय घालता. वी आर मोबाईल डायलिसिस युनिट. अपडेट ऑन आयुष मिनिस्टराचे हेल्थ स्टेटसाचे Today I don't know, but he was doing well till yesterday, very well. गेटिंग इम्प्रूव Yeah. आणि चर्चिल आणि सुदिंदा ते They are also doing well. आणि स्पीकर आहा जीएमसी Speaker is very fine and he will be discharged soon. वेन टुडे Today health minister had come to see him also, so he will be discharged very soon. बट ही हॅड समथिंग सिरियस नथिंग जस्ट फॉर He चेकअप was his own old problem of cardiology. ओके